Borjanito Production predstavlja. Tea, jesi vidjela tatu? Pa tata kuha. Ljudi, današnji epizodi kuhamo fiš. Došao je tati prijatelj pokazati tati kako se kuha vrhunski fiš. To će biti jedan apatinski fiš. Šta? I sad ja kao čovjek koji ga je ugostio moram mu prirediti drva. Ja očito to znao, naopako sam snimila. Jesi počeo? Donesi meni melje. Evo i tako ljudi, kao što vam je tata obećao u najavi, danas nam je u gostima jedan kuhar profesionalac, gospodin Igor Vlatković zvani Čeva. Gospodine Čeva, predstavite se publici, nekadašnji sportaš, krkan u duši. bivši sportaš, sad samo krkan. Ali gospodin izgleda kao da zna što radi. Oprostite kuhar, mogu li vas prekinuti pa da nazdravimo gledateljstvo? Kako ne. Tata ima običaj u uvodnim emisijama, odnosno u uvodu popiti uzdravlje. Mi smo si kliknuli još dok smo bili mlađi i gospodin Igor voli pol i pol kao i tata. I evo, danas nam priprema jedan fiš. I perket. Mješani perket. Evo, fiš će biti vrhunske kakvoće, to je takozvani apatinski fiš. Kasnije u videu ćete vidjeti da smo pripremili i vodu iz Dunava u bocama, jer stari profesionalci znaju da ako nije voda iz Dunava onda fiš ne valja kut. Jel' tako? Tako je. Nema šta, mene je gospodin Čeva već počeo učiti stvarno. Već ste narezali ribu. Pa dobro, sad smo nju pripremili, sad ti možeš ići po vodu iz Dunava, pa možemo lagano i krenuti, ložiti vatru. I to je to, a ništa. Evo ljudi, ovako vam izgleda priprema kotlića. Gospodin kuhar je rekao da i onaj soc koji ostane od čišćenja ribe, da je to služi za jednu posebnu aromu u procesu kuhanja. Ovdje ispred mene se nalaze dva tanka dunavske vode što smo pripremili za ovaj fiš i sad ćemo krenuti ložiti vatru. No to sad slatka paprika. Malo ljute, a? Probamo se, ne bi zajebali. Da nije šećer. Ljuta je. A pazi, to se ja čuo u hladnom i mračnom prostoru. Evo imamo i kušača, gospodin sudac zvani Matija Horvatek Džigo je došao. Kuhar vrši opalenje tambure. Ovdje će se kuvati perkelt. Brate moj, hoće to biti stabilno? Kako misliš? Ajde, sad i ti. Da ćemo tebe pitati. Zašto ne ideš? Ma neće. Neće to nikud. Kuće u pičku materu. Evo i došli smo do faze opalenja vatre. Kaže gospodin kuvar da nekad nekako, nekad on sam sebi loži vatru, a nekad ima pomoćnike ala mene i Džige koji to rade umjesto njega. Evo, loži vatru ko i ja u onom videu gdje sam vas učio kako se roštilja. Ja sam stari profesionalac, ne kaže ko šta hoće. Ja. I evo, vidite šta su pravi kuhari. I ovaj moj kuhar isto puši i radi, nema tu. Nema bez cigare ništa. To su taki poslovi, kotlići i to, rustik, cigara, to ide sve. Ipak mi pravimo apatinski fiš, pa ne pravimo, ne znam, murski jebi ga. Džigo, šta vi mislite o tome? Ne misli ništa, čeka da bude gotovo da jede. A bog te, evo vidite vi. Moj susjed je inače dobar prijatelj, on sam misli na guzicu.
Imamo i publiku, eno, ljuljaju se 3 žabe na banderi. Majstore. Molim. Šta se čudiš? Šta vam treba, gospodine? Kutljača. Kutljača. I to ti treba. Trebam za perket samo. Da malo promješamo. Da, evo i perkat će još malo počet brčkat, što bi rekli, odnosno krčkat. Da smo parali ovdje. Znači, kad ste naložili vatru, to vam mora izgledati ovako. Dobar dan. Evo, šogor je uletio u kadar. Ovdje nam se priprema za perket isto krčka, nema, baca pjenu. Došli su i Šogorica i Nečakinja, i Amidža, i Dajđa, i Nana, svi su tu. Kuvar moj, da li ćeš ti moći podnijeti toliko ljudi? Ova ti je ko Big Brother. Gori gora, gori borovina. Ako se ne varam, poštovane krkanici i krkani, gospodin Čeva me učio da vatra mora biti konstantna i da mora biti jaka, zato što riba mora plesati unutra, ne smije se smanjiti intenzitet vatre. Ako se smanji, riba se počne raspadati. Tako, gospodine, tako je. Evo, tata uči brzo kao u srednjoj školi, nema šta. Suce! A kak je pas reagirao? Hoćete da vam ga ja smontiram? Bela Tu ćete uspjeti. Moja nije bilo. A nije bilo? Da je po 27 kad Na original. Evo, ne bi ja bolje. Ljudi, vjerovali ne. Zato što su iste... Ja čekuju siralaca, ali nisam baš ni nazvan baš. Da, još si ti slatka. Kao mala patka. Drva moraju biti što lošija, što tanja, da daju što veći plamen. Nemojte ni na grabu i na bukvi. Izvoziti neke pičke materije. A ovdje pored možete kamermane snimiti gdje kuvar ima pripremu za perket. Što je preko 14, preko 6. Današnja epizoda je Borjanito Big Brother. Nema tu što vam mora. Daj mi samo malo... Ne, vegeć. Što možeš otići molit po vegeć? Šta ovo s ovom prodavnom? Ajte molim, pomozite kuvari. Sam da se digne malo. Kakav divan prizor. U međuvremenu je meso, odnosno som ubačeno u ovaj naš kotić gdje se kuva perket. Ne možete vi to ljudi pratiti, evo imamo tu i nekakve goste koji su željni slikanja. Molim vas, izađite nam iz kadra, tako je. I kuvar je opet morao doći uvati stvar u svoje ruke. Da mora biti kod njega, a ovaj meso... Ali žalostno što su oni morali suditi. Tako, neće to niko, dobro. To mi kači. Gdje zapalit će se tamo. Sanja, ajde. Ono da on voli svoje sestre i koji imamo odrasle djece. Za ove njubare koje ne znaju, nek nam gospodin kuhar potvrdi, fiš se ljudi ne miješa, on se samo okreće. Tako je. Znači, može se još u početku dok nije prokuo, ali čim prokuva, gotovo, znači samo se vrti i to je to. Jer će se riba raspast ako se miješa. Odlično. Kako ima, Mora samo krekati. kakva boja čovječe, ko Podravkino srce. Šogora će biti dobro. Mislim da hoće, pošto kuvar iz Đurdana, to ne može da bude loše. Nema šta. Da neki drugi... Pa sve ga je počeo slikati. Da se boje samo iz Đurdana. Pa to se imaš drkicu da će ga podsjetak. Tebi uopće nije loše. Nije mi uopće loše. Dva Šogora kuvara. Ovaj peče, janje prase, Piliće. banac, pilice, sarme. Ovaj mi priprema ribu u gradele. Ljudi, nema šta, znači tatina emisija, a tata kamerman. Danas sam te dala otkaz, počela je izmišljati da hoće napraviti sindika, da je potplaćena, to sam ja odmah oterao u pičku matanu
I evo, morali smo angažirati profesionalce u emisiji. Jel taj perket skoro gotov? Ne, još malo, a? Ima nade u njemu. A u međuvremenu ovdje imamo nekakve pa snimam emisiju, pa sam ti rekao. Kako se zvala ona emisija onda ti su Ne možete vi doći kod tate i reći da ne snima emisiju, kako to? Ovi podržavaju ovu temu. Znači, vatra mora biti postojana i takozvana luđačka vatra, da riba gore cvrli uz površinu, da ne padne dole na mulj i da ne zagori. Kakva je situacija s perketom? Evo gotovo. Perket gotov, ljudi. Moj čeva, kako ti uspijevaš kuvat uz ove zvuke ovih divljači tu po dvorište? Molim se, držim se, vatra mi podsketa pa mi je lakše nekako. Molim vas, jedno stručno pitanje, vi kao kuhar s iskustvom, kako čovjek može znati da je fiš gotov? Na iskustvo. Na iskustvo, znači vi to radite odokativno, po srcu? Nije odokativno, nego fiš sam kaže kad je gotov. Fiš sam kaže kad je gotov? Fiš sam kad je gotov. Jebate, pa vi kuvari, vi ste poete prave. Čućeš to. Čuće se kad bude gotovo. Ja vas molim da me obavijestite prije da snimimo, da gledatelji mogu vidjeti kad fiš kaže gotov sam. Je malo muški. Je tako? Znači to je za mene pravi fiš, znači onako ljutkast, nije preljut, ali nije ni... Taj, znači koji sad malo tu jebavaš, jel? Da, evo, to što sam malo izjebao, a ovo ću dati ženama i djeci. A dobro, pa žene ko žene, šta one znaju kurac? Jer problem je... Ako neko ne voli slatko kakar. A nama je sve jedno, jebi ga. Ljudi, jel čujete? Fiš je počeo pričat, evo, čujete kako šapuće? Skoro sam gotov, nema tu šta. Da, oni provalaju, dobro. Jelo je gotovo kad pušač kaže ne gotovo. Poklad pa ko preživi, treba ih pustiti da budemo dosta. Ostaće bez glasa. Uzekajmo bojno. A nema veze, moraju se nanjušiti. Ali ne, Bela je dosta nakneti ovdje. Ne voli. Malu djecu i ne voli se. Ljudi, ovaj fiš je gotov i molim da posvjedočite u ovom trenutku. Gospodine kuhar, čestitam, super ste ga skuvali, ne bi ni sam bolje. Vjerujem. To je već gotovo. Ljudi, ovako vam fiš izgleda kad je gotov. Ovdje je perket i ovdje je opet jedan fiš za djevojčice. Jel tako, gospodine Čeva? Nema šta, uspjeli smo sve u vrlo kratkom roku. Mislim da će to biti dobro. S obzirom da je fiš i perket poslužen, ja bih zamolio najstarijeg muškog predstavnika da izreče molitvu. Zašto se Džigo okrenio? Pa ja ne znam kako se on prepoznao da najstariji. Nema veze, ne izgledaš tako, dobro se držiš. Ništa ljudi, dobar tek. Nadam se da će vam biti ukusno i fino. Izgledalo je lijepo dok se pravilo. Zdravi i siti bili do kuhanja.